kana ko tsohle ka ha ke na le ena bomme le bontate ntate Mokgethwa ha o ka sebeletsa setjhaba sa Mambokgosi hantle mme ha ke bue hobane ntate Tonakgolo le teng le modifo wa hao o tla o etsa Mokgethwa hore ke tshwalo ha o ka hlompha setjhaba sa Mambokgosi wa sebeletsa hantle in the next elections ke tla o tshehetsa. Seo re le mona ka sona ko ntlafatsa maphelo a setjhaba sa Basotho ho sa tsotellehe hore na ya ke mang. Mme taba tseno di e bakileng ka banyane le ba heso empa ke a pheta kajeno a ka hore Mokgethwa wa ka ke a o hlompha ntate Thuso Mositlelo. Once again this evening ke ga ha o ka hlompha setjhaba sa Mambokgosi ke tla o tshehetsa nakong ena. Bomme le bontate re mona ka lebaka fela la ho lwantsha tlhokahalo ya mesebetsi. Ile ka kopuwa ke setjhaba sa heso sa mona kapa team e leng yona e etelletseng pele mosebetsi ona wa bosiung ba kajeno hore na ke eng eo re ka etsang hore re lwantshe tlhokahalo ya mesebetsi ka hara setereke sena sa Kuthi e leng unemployment eo haholo bonahalang e amme batho ba batjha, youth unemployment. Mme boipiletso ba rona ntate Tonakgolo le modifo wa hao bosiung ba kajeno kore re a tseba hore setjhaba sa hao ha se fela setjhaba sa Kuthi, o na le setjhaba sa Basotho kaofela seo o lokelang ho hlokomela hore o theola tlhokahalo ya mesebetsi ho sona, haholoholo batjha. Re ntate re tla beha ka pele ho wena le modifo wa hao bosiung ba kajeno menyetla e teng e ka re thehelang mesebetsi ka hara setereke sa Kuthi jwalo ka baeso ba se ba bontshitse hore na re na le eng ka hara setereke sena sa Kuthi, haholoholo tourism attraction. Mme ha re tle ho wena fela ntate Tonakgolo re le bo kobana diatlana re le bona ho na le ho re tlang ho etsa ho thusetsa ho fokotseng tlhokahalo ya mesebetsi ka hara setereke sena sa Kuthi. E leng hore ntate ha re tle fela re ntate Tonakgolo le modifo wa hao create jobs for us. Ntate Tonakgolo le modifo wa hao, let's partner together to create employment for the youth of us. Ka o tshwalo ntate re ka ha e ba hona le moo ho tlamehang hore re kenye matsoho a rona dipokothong ho akofisa hore re thehe mesebetsi ka hara setereke sena sa Kuthi molemong wa batjha ba rona. Re tla etsa jwalo re le the business community of the district of Kuthi. Ka ke file metsotso e mehlano fela ke a tseba hore ntate Tonakgolo ho tla ba le moifo o tla isa a presentation to your office yo tla ho e hlahloba. Mme re beha ka pele ho wena ntate hore re bahlanka ba hao o re o shebe hore na ka hara setereke sena sa Kuthi mang a ka kgona ho thusetsa ka eng, mang a ka kgona ho thusetsa ka eng. Re teng hore re sebeletse molemong wa ho ntlafatsa maphelo a setjhaba esita le batjha ba setereke sena sa Kuthi hape le batjha ba naha ena ya Lesotho ka bophara.
mme ntate ha ke qetella ditaba tsa ke on behalf of the business community of the district of Kuching, I commit myself to Iqamanda who ___ should never be the same. Menyapuketso e sentse e le teng eo re nanabetsang matsoho a rona ho fetola maphelo a setjhaba sena sa Kuching. Re teng ntate ho thusa, ha re a sheba fela hore ebe re re wena le moifo wa hao le etse mosebetsi, le rona re teng hore re tlatsetse ho bona hore naha ya Lesotho e a fetoha. Empa ha re tla tabeng ena ya tourism ntate, ha ke thetha ditaba tsa ka ke re it is not only your responsibility as the Prime Minister of the country to attract tourism in the district of Kuching kapa naheng ya Lesotho, le rona setjhaba sa heso sa Kuching, hore batho ba futhumallwe ke setereke sa rona. Re lokela hore ho be le seo re se etsang ka ho ba faeng hara tse ding tshireletseho. Batho ha ba tlile ka setereke, ka hara setereke sena sa rona sa Kuching, ba tsebe hore ba sireletse moo ba dulang teng, ba tseba hore dikoloi tsa bona le tsohle tseo ba nang le tsona di bolokehile, le hore re seke ra beha fela karabello ofising ya mohlomphehi Tunakgolo le moifo wa hae. Ke a leboha.